Ovako, tada 90. godina, bio sam ljuti protivnik Miloševića i bio sam na svim tim protestima protiv njega. Ali slučajno se desilo da sam jednom, pošto se bavim pravom i tako dalje, pa sam zastupao jednu firmu i taj neki čovjek iz inostranstva je bio zainteresovan, u Požarevac smo išli, u Privredni sud. Kaže, ajde vodi me, molim te, na grob Slobodana Miloševića. Ja sam socijalista, kaže. Iako je on i slovački čovjek. I mi smo tu sratili i kad smo ušli tamo i kad sam došao do njegovog groba, kad sam pročitao ono što je pisalo na kapi, piše ubijen u haškom kazamatu. I verujte mi, meni su suze krenuli da idu. Vidio sam, znači, došao sam na to mesto da je njegov grob. I tu se čovjek suočava sa nekom realnošću. To je naš predsjednik koga su ubili tamo i koga su ovi naši, da kažem, ljudi koje smo mi doveli na vlast. Tu smo mi išli 5. oktobra i šta ja znam. Borili smo se, svi smo mislili da je Milošević nije dovoljno dobar, da je kao izdajnik. Ali on ne može se poredi s ovima. Posle njega, ovo je totalna propast. I uništili su i vojsku i policiju. Tek sada mogu da sagledam kolika je u stvari sila na nas udara. Njegova država je bio pod strašnim udarom. Došao je novi svjetski poredak. Znači, 90. godina Srbi se bore, to ne znam da li ljudi to shvaćaju, protiv Amerike. Nije Amerika danas, kad je Amerika Biden koji 3 puta pada po stepenicama. Tada je Amerika Terminator, Rambo. Ali će patriote upravljati i drugim zemljama umjesto ove šeme novog kolonijalizma i postavljanja raznih marionetskih vlada.